أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллахқа мақтаулар болсын, жадан пайғамбарымызға салам салаттар болсын. Негізінен бұл сүрө Мүлк сүрөсү Құранда 67-ші сүрө болып есептелінеді. Аталышы Мүлк сүрөсү деп аталынады. Құрандың 67-ші сүрөсү болып есептелінеді. Аллахтың бүтүндөй дүйнөнү жана анын түзүлүшүн карап чыгууну, анын бийлигини жана ошол бийиктигинин даражасын түшүнүүнү башкаларга түшүндүрүү максатын көздөгөн сүрө болуп эсептелинет. Бул сүрө Куранда ошол Мүлк же болбосо кээ бирөө Табарак деп да атайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу Мүлк сүрөсүн көп окууну дагы сунуштаган. Абдурахман ибн Аббас риваят кылат, мындай дейт: мен сага сүйүнө тургандай кылып бир хадис айтып берейинби дегенде, Абдурахман айтыңызчы деп кулагын кагат. Ошондо Аббас радиаллаху анху Табарак сүрөсүн окуп жүргөндайым деген хадисти айтат. Бул сүрөнү үй бүлөңө үйрөткүн, балдарыңа үйрөткүн, кошунаңа, жакындарың бардыгына үйрөт деп айтат. Бул сүрөнү жаттаган адамды, амал кылган адамды кыямат күнү баягы Мүлк сүрөсү акысын талашып, тартышып алып берүүчү сүрө болуп эсептелет деп Аббас радиаллаху анху айтат. Аллах Таала кыямат күнүндө бул сүрөгө Аллах Таалам тил бүтүрүп, ушу Мүлк сүрөсү сүйлөп, ошол дайыма окуп жүргөн, жаттаган, адат кылып күнү кечинде окуп жүргөн адамды талабын талашып, ошо акысын сурап берет деп дагы риваяттар келет. Жана ошондой эле Азирети Али радиаллаху анху да риваят кылат. Али радиаллаху анху риваятында Мүлк сүрөсү кабыр азабынан тозуучу деп дагы айткан. Негизинен эле бул сүрө жүрөккө жана ошондой эле руханий жан дүйнөгө тынчтык алып келе турган сүрөлөрдүн бири болуп эсептелинет.